phinde ndikhuleke ngenkonzo yasemini bayithi phinde khuleke Ngibukazi Clears nabantwana bonke unyama nabodlunkulu bonke nabo bonke abasivakashele lenkonzo yethu namhlanje. Amen. Amen. Inkonzo yesabatha esibingelela wonke amanazarete akhona lapha phakathi kwethu. Amen. Amen. Inkonzo yesabatha lasemini soyiphathelwa umfundisi umkhonza ukhona lapha ekhaya inkosi imbusise. Amen. Amen. Bandla lenkosi masikuqe isithandaze. Amen. Amen. Baba Nkosi leyehla ezulwini yehlela emhlabeni yathabatha simo sebantu kodwa yona ibe yasezulwini. Ngiyakhuleka Nkosi yamakhosi, ngikhuleke ebukhosini bakithi ngisibayethe ngwenyama yemaswati, gogo wesizwe, indlovukazi, amakhosikati, bantu abenkosi netikhulu talapha kaNgwane. Ngikhuleka ngeligama lenkosi lunyazo lwezulu lolufikile kuleli live laseSwatini, malibonga ligama lenkosi. Baba uNkulunkulu omuhle wasebuhleni bekuphakama kwamaNazaretha, sibantwana bakho Nkosi yamakhosi, wasitala wasibeka kuleli live lalapha eSwatini, soloku wehla ezulwini wehlela emhlabeni. Baba awuzange Nkosi yamakhosi uyikhohlwe iSwaziland. eMaswati Baba ajabula kakhulu, kujabula kwawo Nkosi yamakhosi. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuthi umntwana najabule kakhulu uyabese ugijima kakhulu aze awe angaba sabona nokuthi kunjani njani. Lapho Nkosi sifike kumbe sathi wathinzeka khona Nkosi, kanye nebantwana bakho Nkosi lo usuke nabo emaveni ngemave, umfundisi Mkhonta lo ngumntwana wakho, uthi uyawacelela eMaswati Baba insethelelo. Ukhulumile Nkosi lapha kule ncwadi lengisandza kuyifunza, wathi bantwana bakaNkulunkulu bayawuhlala ngekuthandzana njalo babe moya munye. Siyalucela Nkosi lolo luthando lowehla nalo ezulwini waluletha emhlabeni ukuthi sibantwana bakho silapha eSwatini. Ikhiphe Nkosi yamakhosi umoya wokubekela ngaphansi. Amen. Uyinkosi leyehla ezulwini wehlela lonke live lelikhona lapha. Ngiyethemba Nkosi yamakhosi ukuthi nelive yasentshonalanga sethe sikubonile ukuthi umbani. Amen. uNkulunkulu bakho-ke uNkulunkulu omuhle wasebuhleni bekuphakama, shembela ungwenya abuqedwa ngathi ukuthi angabubala msinya. Mina nje ekhaya lakithi, umndeni wakithi Shembe,
Amen. 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 Kude longajabuli inkosi yamakhosi. Lunyazi lwezulu ngelwethu ngisho nemabutho Nkosi asenesigiyo noma ngaba yasebenza emsebentini webukhosi ubeva labanye sebagiya Nkosi yamakhosi bathi kwefika lunyazi kwenteka tonke tinto kwathi nalabo lababhacile labafuna kushisa lelive lengwenyama base baphumele baleni lunyazi lwabakhipha lwababeke baleni bathola boza Nkosi. Amen. Mazulu amahle ngiyasho ngithi bese singalali kahle kulelive labobabe nabobabe emkhulu kanti kulelive leli bowulala nje ungakasivali sivalo semnyango noma ke siqapha ngalolunye ligama kodwa namhlanje sesilala nje sikhululekile sizathu njalo ngonyaka siyakhunjulwa njengalo sasikhunjulwa ekuqaleni inkosi lenhle yasebuhleni phakama isembethe simo senyanga yezulu sasikhunjula njalo ngaFebruary. Amen. Nkosi yamakhosi njengalokufikile uNkulunkulu wethu Thixo wethu siyasho thina siyagcwalisa singemantwana bakho lapha eSwatini sithi inkosi yehla ezulwini emazulwini kawo yaba kunya ebantwini yezela elathina boni ngiyacela isiphe sakithi lesilapha eSwatini lesikhona kule nkonzo lelapha kulesigodlo bantwana bakaNkuluNkulu nalabo labasemakhaya bake balalele ukuthi ufikile lolandzelwa dibe tonke ufikile semzwile yena loyo labakhuluma ngaye baprofeti basemandulo usefikile umkhululi weziboshwa ufikile lofika achithe yonke imimoya achithe konke nekuhlupheka achithe nekuphila ulethe nekuthula ukuthi sihlale ngekuthula emakhaya obaba nobaba mkhulu makabonge ushembe lo wehle ezulwini ethi emhlabeni. Amen. Lengakubhekisa emaswatini onke ubaba kufika kwakhe emagumbini obani omhlaba avela kulela lasemazulwini usilethele inkolo lokufanele ukuthi uJehova umdali welizulu kanye nemhlaba njengoba emthandazweni lesisanza kufunza umthandazo wesabatha uthi masigcine imithetho kaJehova ukuze nekukhuleka kwethu kwemukeleke kuvakale kuloNkulunkulu lopha
phambi kwethu manazaletha amahle makabonge ushembe lo wehle ezulwini ethi emhlabeni. Baba siyabonga ngoba wasilethela inkolo yebuNazaretha. Wathi baba sowubulethile ebuNazaretha emhlabeni. Waphinze Nkosi yamakhosi wase sowuyakhuluma kubo baba nabo baba mkhulu bethu. Wathi utenela isabatha ngoba lisabatha likuphila, lisabatha lingcwele, lisabatha lingumuti kaNkulunkulu longcwele. Siyabonga baba wethu lo wehla ezulwini wetha emhlabeni. Baba sesilihambisile lelivangeli langena etikhulwini takithi, sekunetikhulu baba takithi ngelulwimi lwangale lithi lelivi ngemakhosi, kani lapha asisho njalo lokuthiwa ngemakhosi ngale ngalangakithi kuthiwa tikhulu. Bakabonga ushembe. Sekukhona tikhulu Nkosi yasezulwini lesetingawateki emaqala ngosuku lwesabatha. Sekunetikhulu baba wethu lo wehla ezulwini lesetingamemeti nesive ukuthi siyosebenza imisebenzi yasebukhosini ngosuku lwesabatha ngoba beve ngawe uNkulunkulu wethu lolunyazo lwezulu. Sekunalabanyenti lesesebevile baba lo wehla emazulwini ukuthi noma ngabe ekhaya emndenini kwehlele kuhlupheka kodwa wekushona kwaloyo loshonako ukuthi bangamtshali ngaphansi kwemhlaba ngosuku lwesabatha. Amen. Usiphe sakithi salapha kaNgwane noma kwefika lesinye sive lesefike sakhohlisa sathi alikho lisabatha kodwa lolu suku lokuthiwa lusabatha lusuku lolugcitshiwe. Cha mina ngiyengibabuthe ngoba ngingumfundisi kakhulu vele weBhayibheli ngavulwa ngishembe lolunyazo lwezulu. Amen. Hayi kangifundi nje khulume manga ngiyalihlola ngempela. Amen. Ngaphiwa ke nami esikolweni angizange ngilugqobe. Nalo bengifundza nje lo mthandazo lo ngelusa 9 weminyaka angizange nje ngiye esikolweni kodwa ushembe wangifundzisa ngelusa tinkomo ngase ngiyophuma etinkomeni ngase ngiliququdu lokufundza nekubhala. Amen. Nkosi yethu simakade ngiyacela kufunza nangemaphi mane abhalweke ngesiswati kodwa ngiyacela ukuthi emazulu ahambe asakwathi ukukhuluma isiswati. Amen. Ningasho ukuthi siyathefuya nasi nanifika nje la kaNgwane khulumani isiswati. Amen. Bangazitha silo sikhulu ngifanele kufunza incwadi la leyabhalwa nguKing David 148 verse 11. 148 verse 11. Siswati swa iponze emakhosini lencwadi
lithi ke lo verse 11 148 verse 11 to 12 mdumiseni ninemakhosi netive tonke nimdumise nani tikhulu nebabusi bonke bemhlaba lo uNkulunkulu esiphambi kwakhe. Amen. Ndawuphinda lo verse 11 mdumiseni ninemakhosi netive tonke nimdumise nani tikhulu nebabusi bonke bemhlaba nani majaha noma ke nani tinsizwa kodwa lo iphethe ithi tinsizwa kuwe nani majaha netintombi nani labazala nalabancane alibonga igama likaShembe. Amen. eMaswati ke ayamangala kubhaliwe la ulabayifunza konje imbhalo abayihlolisisako hayi la labayihlola mzukwana kuyisabatha ize ilale idasti ngoba wena uyihlola ngesabatha uyasiyofika esabatheni imbhalo yakho seyigcwele ini idasti noma ke seyingcolile la ngetulo bayathitheke eMaswati kuthitheka netinkolo ukuthi sikhuluma ngoShembe nikhona abangcwele. Amen. Kodwa ngingakendluli lelivi lasimakathe la lo ngJehova lo ngisomandla uyakhuluma uNkulunkulu ukhuluma ngenkosi yakaIsrayeli uthi lo uNkulunkulu akadunyiswe ngemakhosi adunyiswe nathi khulu adunyiswe nangemajaha adunyiswe nato tonke tive dilibonge ligama likaJehova makabonge lofanele kudunyiswa. Amen. Nikhona abangcwele. Amen. Uma singaphenyisisa kule mbhalo sihlolisise kahle yathi uJesu Kristu wefika kaJuda bamemukela labamiselwe kuphila lokunguna phakathi kwathi laba labanye labaphikisako abazange bambone ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Amen. Bengacelele eMaswati ukuthi suka ngunge emehlweni yeSwaziland bambone ukuthi wena ungubani. Amen. Niyeba abangcwele. Amen. Amukho nowake wefika umprofeti ngike ngafunda kakhulu la manye malanga bangcwele ekuqaleni ngoba ngangingenaso isikhathi lesinengi kanye nemkami is one day wasathi train enhle wambonya kahle ngetindwangu wabuyisa iplate lelihle wembonya kahle ngetindwangu letinhle wangilethela phela kudla lokunice ngathi ngiyavula ngakhanza kuye eBhayibheli hawu nguni ngiphakela iBhayibheli uthi kimi hayi phela wena baba Mkonda unaso isikhathi sami ngikuphakele lo ukudla onke malanga sizathu ngike ngifunze kuze kuyolamula 12 ya funza angitenti ke nami kuye kufike nje kufika impela ukuthi baba uNkulunkulu kaShembe lo ngwelo ingcwele Shembe wasezulwini lo wehla wethu emhlabeni ngicela Nkosi yamakhosi uvule emehlo ami ususe inkungu lelamehlweni Nkosi yamakhosi ukuze livi lo etanalo ezulwini ngingalibhimbi baba kubantu. Amen. Ngikukhulumele kahle Nkosi ngathi nangithi ngiyavula wentelani mkami uthi cha awunaso isikhathi unesikhathi seBhayibheli kodwa ngeke ngambusisa mzange ngoba uShembe uthi indoda yeneliswa kusanza umkakho ngambusisa nje kona lokho ukuthi angiphakele kudla kwasezulwini makabonge uNkulunkulu. Amen. Ngikoke imihla yonke ngithi nanginikiwe ngiphambi kwalabangcwele noma ngangikuphi ngoba lenkosi yanginika umoya weluthando lokuhambela emakhosini ngiyobatshela livile kuphila lelehla ezulwini lethe emhlabeni ngithi ehla moya
lezulu lolwehle emazulwini hawu libhikile litako Nkosi yamakhosi uye uthina uphuma ngiyengisithi ngiyabuka lapha esabelweni emntini wakho lo wasabela wona thina abantwana bakho balapha eSwatini nase sowuhamba ukuthi sowuhamba kuhamba sowubuyela khona lapho Nkosi umikisa khona livi lekuphila emva kwakho Nkosi kuba nesililo bayakhala abantwana bakho eMaswati ngoba banelutsa bakhala kukhala baze bakhila abanye bathuliswe bathi waze wahamba ubaba wethu awu Nkosi ngathi namhla egcwele emehlweni nikhona abangcwele amen inkosi lenhle lesanza bonke abantu amen ayikhethi libala lemuntu sonke phambi kwakhe sifanana sonke amen iyasithanza inkosi yamakhosi ngalamanye amalanga yembese simo selilanga uphumalanga sikothe nabalothako liyabahangula yakhuluma yathi njengalokhu nigcoka ingubo lemhlophe noma bekungavuleka umhlaba unimide nibahle kakhulu njengalolu nje nasathana ngeke angene kini kuthi lo ngalahlwa ningangena nonke embusweni kaNkulunkulu amen angathi ke ingubo lemhlophe nase ikhulunyi nase sesiyibeke phansi ukuthi ingabe lo mNazaretha loyingcwele siba naye yini ubohle nase sewuyiphi inhlitiyo yakho uthi seyithe kuphambuka ubese sewuyathinza kancane uthi mNazaretha loyingcwele musa kugoduka kimi ungemuki kimi amen nikhona abangcwele amen baba uyinkosi ngempela shembe amen ukwale ngifuna ukukuthinza lapha ngicela Nkosi yamakhosi kungabaleki ngoba nalomubi lapha sihamba khona bese naye sewuyanyena ngifuna ukutshela lesibhe sakithi sala kaNgwane kukhona nje amadolobhanyana lamanye nengihle ngihamba khona ngiyengibakhanze badibhetha ngeBhayibheli ngingaqhamuka base hey labantu bakashembe laba babonakala ngesilevu babese sebasithele khona nje idolobha lakithi lenincane lesipiki wesuka lomunye aphike kuvimba abantu lapha khona abantu ambe bashumela ngembhobho lamadolobheni khuluma nje nalokho ngathi mina hayi kube bewuyathi imbhalo ngaba ubuyikhona emgcwabeni ngesabatho ngoba inkosi lo ukhuluma ngayo ayingiqwatshwanga ngesabatho hayi wadliwa ngemahloni sekhuluma phela into lephelele bana sekufike lokuphelele sekufikela unyazi lwezulu emhlabeni tonke into iphelele bangcwele amen manje ke bengifuna ke kuvetela kukhona ke ifundziswa lapha ema-BA nikhona abangcwele amen kukhona nalabaya eBible College bayofundzela imibhalo kodwa wethu utishela ngushembe lolunyazi lwezulu amen ngabizwa sabele amen manazaretha nakini nje ngiyaniqobelela kancane bangcwele benkosi ake nibuka incwazi lekubitwa ngekuthi isambulo yabona ke yembula imfihlakalo nikhona abangcwele amen yabona nje incwazi lokuthiwa sambulo inkingi kodwa ngidabelo ngiphunza le siswati sizathu phela siseswatini makabonge inkosi amen Ishangase ngakufunza lo munye manje bakhashane labashumayeli bami abedela eso umbhobho uphi tawufunza tawuvaka shaya manganga Sambulo chapter 2 nifundzela eMaswati ukuthi bali understand ukuthi balive akushembe uyinkinga phela uhlabe sukufaka lenye langweni indoda yalusa 9 eminyaka lengalanga esikolweni Nkosi yami Sambulo chapter sahluko 2 verse 17 yabona ke lapha ngaba ngimnyika noma bangabuyela eBible College kumatima kuchaza la noma bangabuyela eBible College sinethi imfundiso nathi lethi inkulu la nasi nje lesinye ngiyasibona lapha sibhacile verse 17 Sambulo 2 verse 17 Lowo lonendlebe akeve lokho lokusho ngumoya emabandleni siphe sakithi salapha kaNgwane ithi imbhalo leyingcwele lowo lonetindlebe akeve nakulokulotshiwe lokukhulunywa ngumoya loyingcwele emabandleni onke jikelele abeve lokushiwo ngumoya emabandleni Lonqobako ngiyakumnika lokhu kwemana lefihliwe uthi ke lo yanqoba kulukhuni phela kunqoba yabona nje amaNazaretha nina la kaNgwane njengalunyazi nje lusihambela njalo kodwa bangeke basente lutho ngoba siligugu
ezulwini lethu leletha ezulwini olunyazo lwezulwini sitawuvikeleka ngaso sikhathi kuthi nine ninani nine phekwentelwa lokhu nalokhu nalokhu lithi ke leli vila lonqobako ngiyakumnika lokuyimana lefihliwe Ngiphinze ngimnike litshe lelimhlophe. Ngiphinze futhi sangimnikile lemana beyifihliwe imana yethu nayiphambi kwethu ifihlabele besweni bemhlaba kodwa kithi yembuliwe isebaleni ngiphinze futhi ngimnike nelitshe lelimhlophe nke Nelibito lelisha. Nelibito yabeva ke manje nelibito lelisha brand new name Lelibhalwe etsheni. leli gama lelisha libhalwe lapha kulelitshe lelimhlophe kodwa leli gama lisha sha aligugi ali expire Lelingatiwa ngumuntu. leli gama leli alatiwa ngumuntu lamhlabeni Ngaphandle kwalolo lemukelako. ngaphandle kwalolo takuthi ushembe ufikile wefike emhlabeni uNkulunkulu wethu Amen. ibona bangcwele Amen. ligama lelisha lalelani maswata kithi kukhuluma uJesu la embulela uJohane lo abesesichingini sasePatmos abesakhishwe nemehlo sethi timbulalile tisa tekukholwa bamqhushuta lamehlo aphume emanti ahushuka uJesu ke uletha lesiprofito uthi Johane ubhale ukuthi lowo lonqobako lowo lonendlebe akeve lokho lokushiwo ngumoya emabandleni lonqobako ngiyakumnika lokukwemana lefihliwe ngiphinze ngimnike litshe lelimhlophe nelibito lelisha lelibhalo etsheni lelingatiwa ngumuntu ngaphandle kwalowo lolemukelako uyabona uJesu abemjesu itolo ninami Amen. abengibani itolo Thank you, Jesus. Sothi yena ke manje utawuqhamuka kisa sanjani asene libito lelisha lelibhalwe phi lelibhalwe etsheni elimhlophe Amen. likona abangcwele imithi yabo baba uthenefika ushembe wathi ngiyawufaka ntikhongwane nibuyise matshe nidungelete emakhaya bese niwafaka galiki abe mhlophe nikhona abathandekako nikhona abangcwele sivikelekile emakhaya bobaba ngoba kwefika umkhululi wesiboshwa atosikhulula nokutosivikela okay Sambulo chapter 3 Verse 5. ninami bangcwele verse 12 Lonqobako ngiyawumenda insika ethempelini laNkulunkulu wami. uJesu lapha solo ukhuluma naJohana ngifuna kuvisiseke lokho Johana akasabone emehlweni bathandekako uthi ke lo yanqoba uthi yena ngiyawufika mina ngimente yabona insika into lephasa indlu ukuthi ingazileki ngiyayiphunza mosimbhalo lo nqobako ngiyawumenta insika ethempelini laNkulunkulu wami kusho uJesu kodwa ukhuluma ngemlomo waJohana Angeke aphume kulo. uthi angeke asaphuma kulo Ngiyawubhala kuye libito laNkulunkulu wami. uthi ke kusho Jesu utshela Johana uthi mina Jesu ngiyawubhala kulolo insika libito laNkulunkulu usho laNkulunkulu wakhe uJesu Ngibhale nelibito lemuti waNkulunkulu wami. uthi ke ngiyawuphinze ngilobe neligama lemuti waNkulunkulu wami iJerusalema lensha. iJerusalema lelisha hayi lela lesesekonakala ngoba kuthena kusuka timbi kulela lasentshonalanga kwasasayisuka emaromani asayingcolisa iJerusalema yayitolo athatha ifarku ayibulala ingulube noma ihonji bayenta umnikelo yasiyangcola leJerusalema lela beyikhona itolo makabonge uNkulunkulu Amen. iJerusalema lensha leyehla iphuma ezulwini kuNkulunkulu wami. ngitawumnika ke nemuti loyingcwele loyiJerusalema lelisha lelehle ezulwini kuNkulunkulu wami Nelibito lami lelisha
ngilibhale kuye. akabonge uNkulunkulu. Amen. Ayibonge inkosi. Amen. Nelibito lami lelisha lelivela kuNkulunkulu. Ufikile umkhululi weziboshwa amaswati lalelani nisabele nide nilese tonke inhlupheko utawufike bese seniyakhululeka. Lufikile lunyazi lwezulu lwemukelekile eveni langwane eveni landungunya eveni lasomhlolo eveni lamswati eveni labhuza uletinze tinzaba kumasibekela. Buyani maswati nitobhalwa encwadzini yokuphila ukuze ningaliwa ngemuhla wekuphela. Mayibonge inkosi yezulu. Amen. Lengucelako bathandzeka kwenkosini siphe sakithi kuze sibusiseke lelive la obaba nabo babemkhulu lisithole sibusiso lisithole njalo sibusiso bantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu lofikile phakathi kwethu ungumkhululi. Lo nkulunkulu lofikile phakathi kwethu uthi uma siyigcina imiyalo layilethile ngoba phela ubaba amaNazaretha simuva onke malanga akhuluma. Uthi tenga 9 emakhaya bobabe siyabanavuka nathi siyamuva sikhokhela aseluleka imihla yonke nzambama sibanaye elunyazi lwezulu akhuluma nathi ngemthandazo wekuvuka bantwana bakaNkulunkulu. Sidzingeni ngoba sine sihlomile sihlome ngato tonke indlela sinoNkulunkulu obonwako. Hayi lo nkulunkulu ombita ngasabele. Mayibonge inkosi. Amen. Sonke izono makhosi ebuhlanga nani babheki belive etigodzini letehlukene. Nasi seluleko lesibhaliwe nasembhalweni leyingcwele. Akawubheke mshumayeli kababa incwadi kaNumeri noma incwadi yembhalo chapter 35 verse 33. Chapter 35 verse 33. Numeri noma ke imibhalo eBhayibhelini lelidzala. Ngicela baholi belive lakithi basibambisise leseluleko lesifike naNkulunkulu wethu lolunyazi lwezulu umlamuli ufike yena lamule lapha nje efike khona kuba nekuthula. Ningalingcolisi lelive lenikulo. Phenza futhi ningalingcolisi lelive lenikulo. Maswati ngiyanicela ngeligama lenkosi nize nisite ningalingcolisi lelive lenikulo lesikulo ngoba leli likhaya lenu. Nani mazulu nize nisite nize ningayingcolisi iKZN. Kuchitha ingadi kuyalingcolisa live. Phinda kathathu mshumayeli. Kuchitha ingadi kuyalingcolisa live. Wenza futhi. Kuchitha ingadi kuyalingcolisa. Kuchitha nje ingadi. Yathi na uchitha ingadi kwentekani? Emadodzana kaAdam. Lelenye yenye inhlitiyo lelikhulu njengale yakho nje lelikhulu. Yabona nje le yakho nyalo nje awuvo nosikuthiwani.
wena nje wahlala ngekunyonyobela abantu ukuthi bantsha ngase ngasofile ingabe wangenwa yini nanyalo uba ukuthi ibuke esibukweni esikhulu uke ubuke bese uyacela ukuthi Nkosi ngicela ukuthi Nkosi ukukhiphe na inhlitiyo ngoba wathi wena Nkosi ungamfiseli nekumfisela lo umuntu ukumbulala Amen. wena ke mbulali kuyawuba njani kuwe shanga sekugcineni uyagula ungagule ungasinzi ngoba ushemba ukhuluma nawe onke lamalanga manje ke la bantwana bakaNkulunkulu kumadodana kaAdam lelenye yaba nemona ngekubuka umnikelo walencane ukuthi uyemukeleka wayo wangemukeleki yasethi hayi ake sambe siyodingela kani lena iphethe samboko noma iphethe sagila noma iphethe ina ngade ayiphethe nayifika le ndifika yamshaya yambulala uma uNkulunkulu wasezulwini asabutha athi uphi umfowethu yaphendula ngekwezelela njengoba nawe nje ubedzelela labanye ubabukela phansi kodwa abadalwe uNkulunkulu abasibo bakho bedzelela labanye ubabuka ubahloniphi labanye abantu wathi uNkulunkulu hey wena ingadi yemfowenu longiabela nayi phambi kwami umuntu lobulela umuntu wachitha ingadi yalomunye ingadi yakhe iyakhala phambi kukaShembe uyakwenta njani lengubo uyigcokise kwemvu uyabona nje lesihleli la uShembe wathi ngamunye ukuthi cha lona ngumNazaretha ngempela ngiyakhumbula ngitelwa phela lapha kubona 1940 bani senginemalanga lasi 1 2 3 kuphela uShembe uqinisile lo mtimba wami hawu labanye nje ngabashiya ngamadubane Amen. uqiniswa lunyazi lwezulu angithi njengalolu unyazi lwezulu nje lufikile ngihambile lapha ngathatha emafutha wafaka umuno wakho esezulwini ngadla ngeteaspoon manje lo mkantsha uhlala ugcwele lamasanji mafutha kaShembe uwangcolisile wena wawakha ngesicupho ungabe nje uwakhe ngesicupho akasekho uShembe lapho uhambile weva yini ugeze ngemanti wafaka ebhabhini wathi na uqubha wakhafulela phakathi wasuthele emanti kaShembe suke sesambile sibusiso awathi ukuthi wenda ini buyani bantwana bakaNkulunkulu leli vike likaNkulunkulu lapha lisho ukuthi ingadi iyalingcolisa live nani lenibulala abantwana lenithumba nebantu besifazane sowufikile umkhululi ningabe nisakwenda ngoba ingilosi lahamba nayo inemehlo ngaphambili inemehlo langemuva nitawuboshwa nonke Amen. stop ukubulala abantwana stop ukuthumba abantu stop kwenta yonke lento le ufikile uShembe Amen. noma kumbe niyogada ngakho niyokuya ngathi bantu abanye bethwala ngaleti tinyeti kukhona phela abantu nasemcamelweni labafaka into letithithe bathi bazama ukuthola imali bathole imali lengakahlawuntekile baze bayithathe batonikela nangayo ikubusise nje inkosi kodwa iyakubona ukuthi lemnikelo wakho akwahlanteki uthole ngendlela lengekho emthethweni ngalamavi lana Nkosi yamakhosi isikhathi sami sesishayile ndondlomusa kamayekisa qhubeka ucethe leli verse ngito buyisele isihlalweni semusa awuphindze futhi ufunde sangathi uyahamba no stop Ngokubitha ingadi kuyalingcolisa live. noma usuka eCape Town noma usuka kuphi hamba nalesibusiso sokuthi kuchitha ingadi eveni lakini kungcolisa umhlaba wakini ngikho lokho sekungekho ukuthula Nenhlawulo yokubuyisana nasimakade ingeke yendelwe noma live. beninganikela ke lithi lelivi la wena nje lochitha ingadi hamba lapha elunyazini uthi baba mina ngingumbulala ngathi uthi ngentiwa yini awuva khona ukuthi itafike lunyazi luthi Lapho kuchithelwe khona ingadi ngaphandle kwengadi yalowo lobulele. Ningalingcolisi lelive lapho nine nami sihlala khona. amen baba Nkosi yezulu nomhlaba ngingumntwana wakho lomncane Nkosi yamakhosi bowungiphe Nkosi la umavi wakhuluma ngalomfana wakamkhonta baba lapho ngithe kupimpa khona thethelela mthetheleli wezoni mesuleki ngembele thethelela Nkosi yokukhanya makube kuhle ezulwini khula lunyazi lwezulu qhoboke tonke titha philise bonke labagulako ngegama lenkosi amen
Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 7 179. Sizocela umushumayeli uMazibuko wakwabheka uZulu asiholele isihlabelelo inkosi imbusise. Kusibusa uphuma wangcwele. Amen. Asibeke enkosini. uNkulunkulu wokhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi nezizwe. Shemba ngcwele. Mthetheli wezulu. Baba silapha phambi kwakho uzuza indlela singaboni. Siyona nsuku zonke. Sesigeze impaka engcwele yasezulwini. Usithethele wonke amacala esinawo. Sesifanele ukubizwa ngabantwana bakho. Bese sibuselela onembeza. Sesikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Uthi noma uSathane ehlasela isifihlo. Siphe namandla okubhekana nayo inhlobo yamadimoni. Bese usipha inhlanhla futhi nezibusiso. Philise bonke abagulayo. Kusize zonke izigodlo zengunyama nabaphakathi kwazo. Bese kusisa lonke izwi lakangwane manje naphakade. Amen. Umgidi wabantu bonke kusasa inkosi inibusise. Imgidi kusasa eyoba khona la esigodlweni inkosi inibusise. Amen.